Yes, katonye tubifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko turaza kubikomozaho turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye tubapudetinga tubabwire uko situation ihagaze mu gihe mama 23 yo ivuga ko yavuye mu mujyi wa Uvira leta ya Kisekediyo ibi ntago irimo irabikozwa binamba ndetse iri kugenda igaragaza ko igisirikare cya 23 kitigeze kiva mu mujyi wa Uvira nkuko iri kugenda abigaragara turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo tubabwire uko byifashe ndetse n'impamvu y'ibi byose turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugere tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze nk'umunyemere mbabwire yuko imirwano by'umwihariko yatangiye kugenda yumvikana mu bice by'umujyi wa Uvira ndetse amasasu menshi cyane by'umwihariko ari kugenda avugira ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo tukagenda tubapudetinga turaza kugaruka by'umwihariko mu bice byano muri teritwari ya Masisi tubabwire uko situation ihagaze hari ibice byongeye kugaragaramo icyitwa imirwano yo ku rwego rwo hejuru turaza kuba tuyikomozaho turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko byifashe muri rusange ubu tuvugana by'umwihariko ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu ntago byoroshye turaza kuba tubabwira uko bimeze ndetse n'uko bihagaze kugeza aya masaha turaza by'umwihariko gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugere tubapudetinga 5 kuri 5 turaza kunyarukira by'umwihariko mu gice cyano muri teritwari by'umwihariko ya Fizi tubabwire yuko imirwano ikomeye cyane naho yamaze kuba ica ibintu ikaba ari n'imirwano navuga ko kugeza amasaha ikomeje kugenda igira ingaruka zikomeye cyane ku baturage turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingwa turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze kuko makuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi muri rusange turaza by'umwihariko rero kubabwira zimwe muri operation igisirikare cya 23 kirimo kiragerageza muri teritwari ya Walikare muraza kuba mumenya ese iyi operation ihagaze ite ariko byose no kurengera abaturage nkuko ikomeje kugenda bitangazwa turaza kubikomozaho turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga 5 kuri 5 muraza kunyemerera by'umwihariko rero turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka hano muri teritwari by'umwihariko ya Rubero hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka turaza kuba tuyakomozaho turebe uko byifashe imirwano i Rubero ikomeje guca ibintu turaza kubyinjiramo turaza ukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugere tubapudetinga tubabwira uko byifashe kuko niko kazi twasabye muraza kumenya byinshi by'amakuru arimo agenda aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo usabwa rero nimba utari wakora subscribe ukora subscribe kugira ngo ibiganiro n'amakuru nk'ibi bitazajya bigucika hano kuri Buhoka Ukire TV twirukanse cyane rero mbere yo kugira ngo dukomoze no kundi makuru reka tumanze tunayikaze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye ariko mbere yo kugira ngo tubayikaze tubanze tubabwire yuko turi kumwe na muganga gakondo umwe mu bagukoraho rikaka avura indwara z'amoko agiye atandukanye ni muganga gakondo uvura amarozi muganga gakondo akaba avura ibitegano avura indwara by'umwihariko zigiye zitandukanye avura indwara zimo atanga imiti ku bashakanye ubwo urumva yuko nyamuneka avura indwara nyinshi zigiye zitandukanye mu mugani rero by'umwihariko kuri nimero yiwe nimero rero kanyibabwire kugira ngo mumugane muri benshi kuko ni kimwe mu bintu by'agaciro gakomeye cyane yes nimero ye rero kubashaka kumwandikira cyangwa se by'umwihariko kuba bakorana nawe kanyibabwire kugira ngo muhite umugana muri benshi noneho abiteho rikaka ubwo uyu kimwandikira mukivugana atandukanyana n'uburwayi ni plus 243 886 85 521 iyo nimero yiyandikiye muhita muganira asigaye agahita kwitaho buryo bwihuse cyane natinze rero nyemera mite ninjira mu makuru nyirizina agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi natinze rwose nyemera mite ninjira mu makuru nyirizina kuko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa muri rusange yes
reka duhere kuri ibi by'uwitwa General Sylvie Ikenge umaze gutangaza ko ingabo za M23 zitigeze ziva mu mujyi wa Uvira. Ingabo za M23 ati rwose ntabwo zigeze ziva mu mujyi wa Uvira. Uyu mugabo namwe mu magambo amaze gutangaza mu kanya gato gashize, ndetse akaba amwe mu magambo yamaze no kuba atera ubwoba abatari bake. Ese koko M23 ntabwo yigeze iva mu mujyi wa Uvira? General Sylvie Ikenge yavuze ko ari amayeri yo kugira ngo by'umwihariko babe batinza iminsi cyangwa se babe bacuma iminsi witwa M23 MRDP twirwaneho itigeze iva mu mujyi wa Uvira, ahubwo ari ukugira ngo bayobye imiryango mpuzamahanga ndetse n'abandi bakomeje kubashyiraho igitutu kugira ngo bave mu mujyi by'umwihariko wa Uvira nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ese koko weho ubona MRDP twirwaneho M23 itarigeze iva mu mujyi wa Uvira? Ariko kandi urundi ruhande utavuga Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko kandi iyi myanzuro yatangajwe mu gihe AFC M23 yari imaze igihe by'umwihariko yikuye mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Icyakora leta ya Kinshasa yamaganye ayo magambo, ivuga ko uwo mutwe w'inyeshyamba uri kugerageza kuyobya amahanga ndetse no kugabanya igitutu mpuzamahanga. Ku rundi ruhande kandi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba ibitero kuri AFC M23 ndetse no mu bindi bice bituwe cyane n'abaturage birimo na Minembwe ndetse na Mikenke. Abasesenguzi babona Uvira nk'icyumba cy'ingenzi gishobora gufungura inzira igana mu gice cya Katanga kizwi nk'umutima w'ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri zamuka y'umutekano muke ryabaye mu gihe hari hamaze kwemezwa amasezerano i Washington yasinyiwe hagati ya Kinshasa na Kigali ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano kandi agamije gushimangira agahenge no kugabanya amakimbirane, ariko mu by'ukuri umutekano warushijeho kuzamba. Ibihugu byombi bikomeje gushinza inshingano ku kibazo cy'umutekano kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ibi byose nyamuneka nshuti z'akadasohoka, nubwo bikomeje kumera gutya, nyemera nkubwire ko ibintu bikomeje guhindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru aremeza ko Uvira by'umwihariko abasirikare benshi umujyi ugifata bahungiye mu bice bya za Kalemi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare n'abapolisi bahunze umujyi wa Uvira mu gihe wafatwaga n'ingabo za AFC M23 batangiye kuburanishwa n'inkiko za gisirikare. Izi manza zikuburanishwa n'urukiko rwa gisirikare rwa Ganizoni ruri muri Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Iburanishwa by'umwihariko riri kubera mu kigo cya gisirikare cya kampu ya Marini guhera tariki ya 19 z'ukwa 12 2025. Abaregwa bashinzwa guta inshingano zabo kurinda umutekano w'abaturage bagahunga intambara mu mujyi wa Uvira wafatwaga n'ingabo zirwanya leta. Abasesenguzi kandi mu by'umutekano bagaragaza ko izi manza zigamije gutanga ubutumwa bukomeye ku nzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikabibutsa inshingano zabo zo kurinda abaturage ndetse n'ubusigire bw'igihugu, cyane cyane mu bihe by'intambara nk'ibi by'umutekano muke byibasiye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi manza kandi zigaragaza ubushake bw'ubuyobozi bwa gisirikare mu gukaza imyitwarire, indangagaciro z'akazi n'ubunyamwuga mu nzego z'umutekano. Ni mu gihe kandi intambara hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guteza impungenge zikomeye, ndetse iyi ntambara ikaba yamaze gufata Kivu zombi mu buryo navuga ko budasanzwe. Ariko kandi nyemera nkubwira yuko FARDC na Wazalendo bongeye gukubitirwa hareba inzega nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba bivuga. Amakuru yizewe aturuka muri teritwari ya Kare mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko habaye imirwano ikomeye cyane yahujemo M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo. Iyi mirwano nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda tugera habyemeza aremeza ko
yabaye uyu munsi ikabera mu bice cyane cyane bya Kadasomwa. Ni imirwano yatangiye mu gitondo cya kare igakomeza kugeza ku mugoroba, aho bivugwa ko uruhande rushyigikiwe na leta rwongeye guhanwa bikomeye cyane. Nubwo bimeze bityo, amakuru akomeza agaragaza ko imirwano yarangiye ihinduye isura, aho uruhande rwa leta n'abambari barwo bahuye n'igihombo gikomeye nyuma yo gukubitwa bikomeye n'ihuriro rya AFC M23 kugezaho Kadasomwa ibisibanuro ry'imirwano wa Zalendo, FARDC na FDLR bivuga ko bahise basubira inyuma bagahungira by'umwihariko mu mashyamba muri ibyo bice. Amakuru aremeza ko ibintu byakomeye. Amasoko y'amakuru by'umwihariko aremeza ko iyi mitwe ishyigikiwe